الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم أولا نفسي مذنبة بتقوى الله وما أحثكم على طاعته إلا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله الله تعالى Kur'an'da aytады үйлениңиздейді таза түшүрулага дейді ашкыларгыз эр кишилер эмне түшүрула бири-бириңизге үйлениңиз дейт коркуу бар эсе жарылыктан дейді айтырга жарылыкка коркуу болуп рызкым жок деп коркуу бар эсе дейді югнихумуллаху мин фадли Аллах алан байетерикти кесине ашкылыгы бар дейт ол себептен аны айткан маанасы үйленген саатта рызкым жетмей калат деп коркмагыз деп Аллах Таала айтады үйлениңиз дейді үй курагыз дейді сиз дейді коркууңуз бар эсе жарылыкка дейді Аллах беректи сизге рызкыны деп Аллах Таала айтат аны кийинки Аллах Таала башка аятларында айтады сеңедер келген пайгамбарларына үй бичелери да сабийлери да болгон деп Алла айтат пайгамбар алейхиссаламдын хадисинде айтканы «Ан-никаху мин суннати, фаман рагиба ан суннати фалейса минни». Никах дейді, мені сүннетімден дейді, мені сүннетімден бір жанна кеткен, ол менден түлк деген, саллаллаху алейхи салам. Бүгін хутбабызда Аллах айтса, үйленмекне, эмде үйленмектен sonra жашауыны қалай жүртірге керек болғаны дінде, аны үстінен сөйлешінlikte Аллах айтса. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кесін хадисінде айтқан етеді. Үйлениңиз дейді, көп болуңуз деген, саллаллаху алейхи салам. Үйлениңиз көп болуңуз, сабида құрағыз дейді. Қиямат күн дейді, мен өктемленген етеркме сізні бұла, ички кеткен қатын болса да деген. Айтырға саби туымаға қалып, ауышып қалған есе да дейді. Ол сабида саңа саналықты қиямат күн Аллахтың алдында дейді, ама да мен өктемленген етеркме деп Алла айтады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйленмекке, үйлендірге ес бөлген екен, Аллах саламанға болсын. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам заманы жеткен сағатында, сахабаларынан болсын, кесіні сабилерінде болсын, заманы жеткенден sonra заманны ары аудыртмағанда. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламны сүннетінен алғанда, біздің мазхабымыздың имамы Абу Ханифа радиаллаху анху айтады, біреулеріне дейді, 25 жылдан аратлаған көзуі макрух заманға керек деп айтқан. Макрух дегені 25-тен ары кеч қалдырға иге түлді дейді. Эр кишиге да түшіруға да. Ол себептен мадар болған сағатында, не да түз адамны тапқан сағатында адам үйлендірге керекті сабилені. Сағатта жыллабла бір түрлі бір қылық шыққан сөз үшін. Бірінші ішлейім, ачық етейім, сом етейім, қайдам. Андан sonra үйленір ме дегені, ол сүннетте келген қылық түл жамағат. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқаны кімні қолынан келейсе дегені үй бичесін шуырына киіміне қарарға емді кесіні шуырына киімінен де сабилеріне Аллай мадары бар есе үйленсін деген Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқан біреулен дейді қолынан келейсе үйленсін деген. Ол аңа игит дейді көзін тиярға емді ұятлығын да харамнан тиярға деген саллаллаху алейхи вассалам. Кімні қолынан келмейсе ұзат нетерге ораза tutsun дегенде ораза tutқан аны шахватын сындырға болушқан етеді деп Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады. Саатта енді кесібізіне алған жашауымызға қарасақ, қартларын жашауларында затта ол заман ба, бұл заманның тең еткен сағатымызда жамағат ол заманға біз саатта қарағанша қарасала Аллай бір үйрегіленген де терік болмаз әлі, Аллай бір саби да туарық болмаз әт жамағат. Алған қайдам омақ мешналаны жасап, ұлы кортежле етіп, мазалы немелене, свадебный салонланы арендаға тұтып, Аллай затла болмаған. Ат арбаға мендерген, таланта кеңетті үйінде үй еткен, жашағалла саби да туған, көп та болғалла, Аллай бір берекет та болған екен.
Сабатта эс бөлінгенін де терс айтайсам, Аллах кесіп өтсін барбызында. Сабатта жашауған есе свадьбаға бегес бөлгелі барлы. Той қалай етілгенді, қайсы жерде етілгенді, қайсы ресторанда етілгенді, не жойылған еді, анда қалай жойылған еді, олды. Аннан арысы қалай жашарға керек деген сөздеге ұлы құлақ бөлінеді, ес бөлінеді деп көрінмейді. Ол себептен жамағат, Аллах кесе насып берсін барып, ғадазатын түзін аңлап, аңба барға. Сатта кес-кесін омақландырғаның, ол бағалы тойлы затла барса, ол бір күллік ішті. Емді бүсіреусіз ішті. Инағыз бүсіреусізді. Не күшлі жойса да аңа бір сөз табылмай қалдық түлді. Bir айтырық далайда қызғанып қойған еді, бір айтырық байда етмей қойған еді, бір айтырық далайда берден салайды бай деген шариатта айтылғаны қолыңыздан келесі үйлендіңіз деген, сала-сала. Үйлендіріңіз деген, сәбилен да созмағы замаларын деп ол айтады. Енді Аллаха шүкір бізде бұл Кавказ миллетлерде артықсыз да бұл үйленгенде ұлы проблема бар деп та көрмейме. Барды бір кесек, амма біз бұлақ тарғыр, шажылар, шалай затларымыз жоқты. Амма біздің сатта тарықтырған зат не зат десегіз, үйленгеннен sonra не болады? Олды. Үйленді бір айдан sonra айырылды. Үйленді бір жылдан sonra айырылды. Бұл айырылмақ неме, статистика қараған саатыңда Кавказ миллеттеден көп айырылған сатта жоқты жамаға. Кавказлада статистика қарасаң, Дагестанда, Чечняда, бізде, барбызда. Үйленділі, айырылдыла. Үйін құрмаған неге үйленгенсе сора? Қарамаған мен кімге үйленгеніңе? Барыста неденді жамағат? Барда маба еркіштен еркіш болмағалары, кестеріні үйлеріне оны өйталмағалары. Қызларына, жашларына оны өйталмаған. Алғын сізге түшіріз біреулен қызын берген сатта не дейді? Өлсең де анда үрліксе балай берейді сөз. Өлсең де анда үрліксе, бері қайтқан жоқты. Анаңғы ет алайда қиын затлыға да, тынш затлыға да чыдай төзе алай бар ет. Алайда сөз үшін. Аллаху Таала Құр'анда да айтқан етеді адын сүннен. Аллах кесінің болсын мақтаула. Фаашируһунна бил маъруф. Аллаға дейді, екі қалда қарағыз дегенде, үйбічелеріңізге. Уайын такраухунна, сіз Алланың үстінде сүймеген бір затыңыз бар есе, идеальный күшті жоқты. Bir zatın yaratırsa, bir zatın yaratmazga bolsa. Ve in takrahunna fa asa an takrahu şey'an yec'alullahu fihi hayran kesira. Siz Allah'ın bir zatların süymey koysağız da deydi. O siz suymayan zatın üstünde deydi Allah birgilikni berge boldu sizge deydi. Bir hayırını deydi. Saatte bir obrazın yaratqanlar da yaşadı ama keslerin közlerinde bu internet, bu neme, bu türlü zatlar jayılgandan sonra bir ideal obraz ideala var. Orça aytsak da keskirlikne bir ülgüsü vardı. Бұлай болуға керек деп алайт тұрады сөз үшін. Қайдан алған сол образын жамаға? Бұл кескілдікне үлгіні қайдан алғанбыз біз? Өтірік бөчі бізге соғылған затланы кесіп бізге образ етіп. Так, бұның жаратмай ма? Осын жаратмай ма? Бұсын жаратмай ма? Кесін күзге де қара кімсе сен? Кесін қылқаларыңа да қара кімсе? Сол бүгілікте тесігіден не затты жұқ боғалда келіп атасынан астына тарыққан. Embek üyünü arasın buzgan adam içinde bolgan zatlarını başka adamla aytsa, atasına da sana da aytmazga керек diyeceğim abi. Nektesen atasına da sana aytkan saatte ata-ana kesinki callı bolat. Kesinki callı bolat, o bir calını tez eterge çabat. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytkan etedi. Biri izleydi, biri ölen böylengen saatte, tüşürü bayda şağın saatte deydi. Anı körük bolmağalık etip, anga xınılık etmek izleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Siz ana bir kılığın jaratmayısınız da başka kılığı arıyut degen sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de alay bolsa, seni harzatını jaratıp mı turады sonra senge kelgende? Bir-birlerigiz ba jarak kelişe bir-birlerigiz ba anlaşalay bara kerekti. En birinci aranın buzgan nede? Üyde kaparın dışına çıkarsan. Savatta blogerle de boğulga söz. Üyde boğan zatına simat etip boğanga dünya köysüp bura. Bir ideal kurarga zeytkesine. O adamlarını Бұлай жорықта қарасаң, не насыплар да жоқты, не үйлер де болмайды ол адамға. Пайғамбарымыз Алейхиссалату вассалам хадисінде айтқан үстіне. Bir өлен дейді, үй бичес ба келісінің арасында болған затыны. Шығып дейді, тышында қапар айтқан болса, фахуа шайтанун ахрас дегенде. Ол дейді, тілсіз шайтан деп айтқан саллаллаху алейхи. Тілің болмаған бір шайтанса деген, сен үйдегің ба келісінің араңда болған затланы тышында қапар айтқаның болса. Ер кіші үйін арасында қапарланы тышын айтқан адам ол еркіш түлді. Түшіру да үйін ішінде қапар айтқаны, болған затланы тышын айтқан, ол да түзгін түшіру түл жамаға. Ол ана болырға, не да үй биче болырға жараулы адам түлді. Біздің бұлай қиылықларымыз жайылып барған себепле айырылғандан барады. Келді анам бұлай болады, жаратмадым, аллай бұлай, да қайтта кел қызым үйге, да қайтарып бер, бұны тұзлаған бетерсе, не терсе.
Bunu östürgen, ne için östürgen? Sen o muratına bergense, adamına türtülgen de ol adam. Sabırlığı da yaşat, Peygamber Aleyhisselam'dan aytadı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkanı, düşürü deydi, üye kirgen saatte üyünü saklara gerekti. Er kişinin mülkün saklara gerekti. Er kişinin sıyın saklara gerektiydi. Er kişinin adamlarına egip olma gerektiydi. Atasına, anasına, egeçine, kardeşine kalğana varsın. Satta kal aytalar, men çıkkanma sen erge. Savremenный musulmanlar. Men senge çıkkanma, men seni alında var. Жаңыз borçum, sen atаңa kararga meni borçum tüldü. Yaşla, üylenirgizini alıp, o zatın sonra ala üyleniniz. Tammasında başınıza kıyılık bolğun için. Aytırga kerekse, men atam da vardı, anam da vardı, geçim de vardı, kardeşim de vardı. Bari bir üydegi biziz. Sen de bizim üydegimizde kerlikse, sen de bizim üydegimizde şebir adam bolbalayca şara kerekse dep, o zatqa hazır ise o satta üy kurarga kerekti. O zatqa hazır tülese, kesigizin de inciltmegiz, başkanını da inciltmegizden aytqalba. O sebepten Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam hadisinde aytkan Allah salamına olsun, Allah en bek süymegen halal deydi, ol ayrılmaktı degen sallallahu aleyhi ve sellem. Ayrılmakını Allah Teala süymeydi degen. İblis de Allah'ın atanga olsun çakırgan edet deydi, askerlerinden sorgan edet deydi. Kimi gizleşlegen isti. Bir aytat deydi, men bir öğün namazı vallahi bir küreştim, anı buzdurgun için degen. Aytkanda tavbaga kaysa ol keterikti degen. Bir öğlen de aytadı, vallahi bir küreştim deydi, bir amallık netken için deydi. Anga da aytat deydi, ol da boş deydi, tavbaga kayttı deydi, ol da keterikti deydi. So talay türlü cumuşlar aytalla barına da boştu dep bara. Boştu deydi, Allah tavbaga kaysa ol da keterikti deydi. So bir aytat deydi, men deydi bir üydegi Allah bir köştüm deydi, ikisinin arasının ayırgın için degen. İblis. İblis küreşken etedi. Közüne erişi kögüstedi, sözünde erişeştirtedi, köp zatlan ettirtedi. İblis Allah'ın Allah'tan olsun. Sonra aytkan etedi, o şeytan İbliske men deydi, üydegi vallahi bir köştüm deydi, ikisinin arasının ayırgın için degendi. Ant deydi. O kerti şeytan sense de balaytat deydi. Kertisi ma kerti şeytan sense de balaytat. Zaten şeytanın cumuştan boşuna boşlanıp durala. Karasan ma üylendi, bir aydan ayrılıp da geldi. Üylendi 2 aydan ayrılıp da geldi. Üylendi 1 yıldan ayrıldı. Üylendi 5 yıldan sabilerini alıp da geldi. Hayır varsa sabırlı eter yerinde, birbirlerinin anlar yerinde, birbirlerinin sözlerini tınlar yerinde ayrılama. Nek desen alternativa köp boğan cemaat. Köp tüle. Bundan ayrılsam bana üylenir mi? Ne de bundan ketsem bana erge çıkarma degen. Ol kıyılıp. Sizge düşüyoruz Karaçay'da algan kalayı. Bir kere erge çıkıp ayrılgandan sonra tıbırda kalgan dep alayt elden hocam. Erge çıkmayın kalıp ketken aytaylı. Ondan sonra erge barıp ayrılıp kelgenge de tıbırda kalgan dep alaytılmaydı. Saatte var birine ayrılgı birine hazır bolup durdu. Allah da kesse barımızda tüsesin cemaat. Kalay türlü halga kirip bara turат milletimiz. İslam'da ara kaçtırıp, milletinin joruklarını kaçtırıp boğan barısın. Uylengen barısda toyda körünüp kalgan. Kaysı jırçıla kelip jırladılar. Kalay toy boldu, ne şuurla berildiler, ne savgala berildiler. Ondan sonra boşaldı, her kim çaçıldı. Savumudular, şavumudular, yaşayımdılar, yaşamayımdılar. Kişiye başkası çoktu. O sebepten Allah Teala barımızda tüz yolunda begir nasıl Allah kesip versin. Bu ayrılganlarına Allah Teala ne kadar azırak etsin. Üylengen saatte kara büyülengenden Allah Teala kesetsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisinde aytkanlay, İyyâkum vel hadra uddiman, sak bolğuz deydi, o bek yaşına Allah'dan deydi. Aytallah kimle yaşına Allah, kimle Allah'ın kelecisi bek yaşına Allah dep sorganda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aytat, mar'atun hasna fi manbati su ayrı düşürü deydi, aman jerde ösken dep aytat. Er kişilen köpüsü hatta çırayga, er kişilen köpüsü hatta açık aldan Allah cema. Allah Teala kesi, er kişiyle bolup er kişiyle karınasını Allah kesi versin. Adam kargan saatinde, har adam deydi, urluğun kayga salgan savaş etip salsın deydi. Har kan deydi, kesinki tartmay koyarak tülü de balaytan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve kuli kuli haza, ve estağfirullah li ve lekum, feyefuzal mustağfirin, estağfirullah. Elhamdülillah hamdel kamilin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. İnna Allaha ve melaikatahu yusallun alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Kama sallita ala seyyidina İbrahim ve ala seyyidina İbrahim.
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.